253，大夫，取药，请你先去交费。254，你好，请问在哪儿交费？黄色的房子那儿。255，我应该交多少钱？我看看，一共48500。256，这是外用还是内服的？这是外用的。257，大夫，一天吃几次？一天吃3次，总共吃7天。258，这是饭前还是饭后吃？这是饭前吃。259，注意，吃药的时候不能喝酒。好的，谢谢。253，大夫，取药，请你先去交费。254，你好，请问在哪儿交费？黄色的房子那。255，我应该交多少钱？我看看，一共48500。256，这是外用还是内服的？这是外用的。257，大夫，一天吃几次？一天吃3次，总共吃7天。258，这是饭前还是饭后吃？这是饭前吃。259，注意，吃药的时候不能喝酒。好的，谢谢。37 kugura imiti. Muganga, nshobora gufata imiti? Banza wishyure. Muraho, mwandangira aho nshobora kwishyura imiti? Ahari inzu y'umuhondo. Mushobora kumbwira ayo ngomba kwishyura? Reka nkurebere, yose hamwe ni amafaranga 48,500. Munsobanurire, ni uwo kwisiga cyangwa ni uwo kunywa? Uyu ni umuti wo kwisiga. Uyu muti ngomba kuwufata kangahe ku munsi? Ni 3 ku munsi mu minsi 7. Uyu nkufata mbere yo kurya cyangwa nyuma yo kurya? Uyu ni mbere yo kurya. Ugomba kuzirikana ko ugomba kwirinda ibisindisha igihe uri gufata uyu muti. Yego, murakoze.